sige. Pila na yung burger? Te. 42 lang. 42. Ari ata diri sa Burger Junction, no? Sa poblasyon. Buy one take one pa yun. Bisa nga sa vlogger po si. Christos Bay. Christos Bay. Ara. Masok ka na mo ari mo diri dong. Burger meron. Sige. Ayo, enjoy mo. Burger mo diri si Bali Burger mo diri. Burger Junction. Oh, iya. Oh, bisa to sa inyong mama, classmates. Argao National High School. Yeah. Yes. Especially to our section Viking. Oh, shout out. Okay. Sa mga boyfriend nyo. Ay, wala ko Sige. Study lang ha. Sige, enjoy ma. Sige, thank you kayo ninyo. Bye-bye. God bless. At bilang kuha na, boss? Nag-15, sir. 15. Thank you, boss. Yes, sir. Palo ko ito saging, day. Anong kaon, no? Amat, day. Boss. Hello vlog. Hello, vlog ha. Tunawan nyo ha, sa YouTube. Boss, may hapon. Nay, may hapon, nay. Pila may isda mo, nay? Kani 180. Mga 180, tapos kani. Pero may kadri magpiso, nay. Ha? Pues pero may kada hapon. Hapon ra. O sa oras sa magsugod dire? Alas 3. Antod. Alas 8. Sige. Vamos a explorar la hermoso del pueblo de Argao. Pwede, pansilin ako.
Boss, may hapon dyan, boss. Ay, hello. Apil ka, boss, ha? Okay ram ka. Apil lang, kuha na, boss. Nag-15, Tuhog, sir. 15. Thank you, boss. Yes, sir. Hindi mo shout out. Ha? Sige, apil ta mo. Ay, shout out, be, Tagaragaw. Kapila na yung burger. Te, 42 lang. 42. Ari ata diri sa Burger Junction, no? Sa poblasyon. Buy one take one pag yun. Bisa nga sa vlogger mo sing. Christos Bay. Christos Bay. Kami sa Bugilas para bumili. Ara. Masok ka na mo, ari mo diri dong. Burger meron. Sige. Ayo, enjoy mo. Burger mo dito. Si Pahali, burger mo dito. Burger Junction. Sige kita-kita sa YouTube. Sige, thank you. Ayaw mo. Salamat po. Okay na? Sige. Okay, shout out ulit, shout out. Shout out dahil sa akong mama. Nalapa. Hi, ma! Okay na? Lahat kami taga-Argao. Sige, tanawa na. Thank you. Bye-bye, enjoy mo. Bye. Salamat. Ay, dira. Tapila ni day. Ang butong. Nakapak na siya or iwaon pa nimo. Away mo chap. Wala day. Kanilang kuno. Pila niya? 30 palita ko be. Nakabaso man nino. Pwede na makaon. Sana siya, okay. 30 no? Saging. 15 kasi. Pako ko sa. Singa mo day? Yeah, but... Jinky. Ariya yung si Jinky no. At bang sa Mercury Drug. So, nadiri no. Butong. Ako kaunon diri day. Aya, kanya ta posisyon. Ang butong nagpila ni. 35, okay. Poko Diyos ha, okay. Ariya nyo diri ha. Okay. Palo ko daw saging day. Nung kaunon. Amat day.
Day, salamat ya. Thank you. God bless. Bos, lagi na bos. Hello vlog! Hello vlog ha, tanawan nyo ha sa YouTube. Bos, may hapon. Nay, may hapon nay. Sa pila may isda mo nay? Kani, 180. Mga 180 tapos kani. Pero may kadiri magpisto nay. Ha? Pues pero may kada hapon. Hapon ra. Unsa oras sa magsugod dire? Alas 3, itya. Hantod. Alas 8. Sige guys, area si nanay dire no. Dire sa may unsay lugar nay? Sa Luto. Oh, nasa magpisto dire mga isda no barato ra. Nay, salamat ya. Amping nay, God bless. Hi vlog. Hey.
Pueblo, 1, 2, 3, go. Vamos a explorar la hermoso del pueblo de Argao. So inyong gibuhat karon nag-unsa day man nag-practice mo go? Vlog. Na press check for Ah, wow. Sige, go on mo. Si Tio mo. Ah, sige. Enjoy ba, enjoy. Papil man eh ha. Share sa inyo Argao. City Argao. Ah, si Tio Argao. Sige, shout out mo ba si kuan nyo sa teacher ninyo ba? Shout out sa mga Shout out sa mama dia. Shout out! College of Education! Bitulan. Okay. Mero. Isabel. Okay. Mana? At saka page kaya. Ah, Christos Bay. Okay, Oh. okay. Makita Please po niyo kaya follow. ibutan po na kuan Argao. So, Okay. thank you. Thank you. Enjoy mo. Thank you. Pwede ra? Video na kuya? Oo, pwede ra. Yes. Para ni sa kuan north no. Okay. Oh, vlog. Mga walk tour ba? Christos Bay. Christos Bay? Oo. Search sa YouTube na sa Argao ang kuan ni ang pangan. Si
Sige ha, sige. So para norte no. Okay, thank you Argao. Pasap. Usap ko nun yung anak ko nun. What a tree! Thank you. Oo. One day after. Sa YouTube, Oo. Sa kuan sa Facebook na pro mostly Israel sa gito. Tatangiwadan mo ang page ba? Ba't ako po sa spelling? Apil mo. Thank you. Apil mo, pwede mo mapil. Okay ra. Thank you. Oy, napara yung charger dito. O bisa to sa inyong mama, classmates. Argao National High School. Yeah. Yes. Especially to our section Viking. Oh, shout out! Shout out Okay. dito sa Sa mga boyfriend nyo. Ay, wala po yung anak Sige, ko sige, yan. sige. Study lang ha. Sige, enjoy ma. Sige, thank you kayo ninyo. Bye-bye. God bless. Thank you. Sige. Subscribers to come. Thank you.
Sige, madam ha. Uy, ma'am. Apil tama, mama. Madam, may hapon. Hapon ay. Tapila po ni Kandila, nay. Mere, pansilin ako. Baklay gani dong. Putas lang yun po dun. Saan yung orasa diri day nga mapuno ni diri day? Kuan na mga ngit-ngit na mga. Pero hayag diri. City. So, Hayag ra diri. Okay ra. okay na. Dagan tawag yun, no? So regular ka nagbaligya diri. Kumusta mang hapuan diri negosyo? Okay ra? Okay na. Ah. Tabang ra man ko diri ila. Ila din na day. Oo. Ilang basta na yung negosyo. Sige day ah. Papel gyud. Palayason.
Basta. Pura. Vlog, sir. Oh, nag-vlog-vlog lang, boss. Out. Shout out, boss. Sige. Shout out to Purigit. Alright, Punal. Sige, boss. Okay. Andok na si Owing yun, ganyan niya na panusnuson, ay nakakuha. Balik-balik, siro-siro, nabalik, siro, nabalik, tapos kasama yun. Ay nakaw.